Arthur Pauli konsyal mo, konsyal ko, konsyal ning masantol. Arthur Pauli tunay konsyal ning bale, malagod at malingap. Ang ninay konsyal balen, masantol keti Pampanga. Arthur Pauli kailangan ning serbisyo, kailangan tayong masipag, kailangan tayong matapat, lalo na king gobyerno, ketiking konseho. Arthur Pauli kailangan ning masantol, kasipagan para kay katamo, lugod at lingap king pamilya, lalo na king proyekto. Arthur Pauli kailangan ning balen masantol, kasipagan para kay kayo, kay katamo itang lugod na. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli kailangan subok may ngayasahan, lalo king kasipagan, ketiking masantol Pampanga. Arthur Pauli subok may ngayasahan, kabalen masantol, lingap at lugod na pa. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli serbisyong tapat. Arthur Pauli subok may ngalapitan king konseho. Arthur Pauli kailangan, Arthur yang making sikan, lalo na king kasipagan, keti balen masantol. Arthur Pauli kailangan, kamu nga subukan, sa huliming alapitan, serbisyo ating gawa. Lilingap ka rin senyor, lilingap king pamilya, lalo na ka rin kabataan. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli yang kailangan kamu king konseho, duniming asubukan. Numero 13 king balota, Arthur Pauli konsyal kamu. Konsyal Arthur Pauli kailangan kamu, duniming alapitan, subok ming maaasahan. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli numero 13 king balota. Arthur Pauli subok ming alapitan. Arthur Pauli king kasipagan at tapat king obra, lalo na king konseho. Arthur Pauli tuming alapitan, kapatad, kamag-anak, kabarangay, ngeni na ang ninay kaya katamong konsyal balen. Arthur Pauli subok ming alapitan, ang ninay konsyal tamo, subok ming alapitan. Arthur Pauli kailangan, subok ming alapitan, lalo king ating problema, lalo naging pamilya, senyor at ka rin kainakan, lalo na ka rin kabarangay. Masantol, Pampanga, Arthur Pauli. Ayan tabi ning memalen Masantol, tunay pong malapitan, Konsal Arthur Biray Pauli, number 13 king balota. Balening masantol ining kailangan, ting boses na po, reting ganuman, hanggang ni